Akhirnya Bitcoin telah buat sebuah breakout setelah dia consolidate sangat-sangat lama semenjak hari Rabu. Kemarin ialah bank holiday di US, that's why market tak bergerak. So sekarang kita dah dapat sesuatu gerakan. Let's see mana level yang saya sedang monitor untuk cari potential trading position and which levels you guys should be paying attention to. So kalau you guys nak tahu which levels that you can possibly trade dan buat profit, make sure you guys tengok video ini sampai habis. By the way, I am trading on Wix. Kalau you guys nak trade menggunakan Wix, we have a 20% deposit bonus ya untuk new user yang sign up. So link saya akan letak di bawah. Okay, so let's get started. Jangan lupa like, comment and subscribe video ini. Let's take a look at the chart. So sekarang we can see that liquidity telah di sweep di sini lebih kurang 123 juta telah dibersihkan. Dia telah consolidate lama sebab ada news and then bank holiday, so just very sideways. FOMC pun keluar rates maintain, so nothing new, nothing unexpected telah berlaku. Okay, let's zoom out a little bit. Kita tengok 1 month. So same thing, kita ada liquidation cluster di atas sini 243 juta at 110, and di bawah at 103 ada 316 juta 103 and 110. So inilah dua target yang menarik that you guys should be paying attention to. So now kita telah buat sebuah breakout ini, dan apa yang saya what I like and what I don't like about this breakout ialah kita dah ada momentum di 30-minute time frame. RSI dah masuk overbought, and usually you guys boleh tengok setiap kali RSI sentuh overbought, dia akan buat high and high lagi. So sini dia overbought tapi dia sambung naik. We can see it happens over and over. Sini dia overbought tapi dia sambung buat high lagi. So could this possibly be the start of a move to the upside? Start overbought, consolidate and push up. Okay, so situasi untuk long. Okay, situasi untuk long. Saya masih sedang hold short, right? We are holding a short since awal minggu ini. Ya, saya masih sedang hold short. But untuk you guys, if you are looking for potential long, I would still prefer to long dari bawah sini. Ya, bila kita dah sweep liquidity tu, bila kita dah sweep previous low, when we're at the range low, I would prefer to long from here, right around 102. Tapi looking at this right now, tengok kita sekarang berada di atas weekly open, right? So we have broken above the weekly open, right? Dengan momentum RSI yang kuat on the 30-minute time frame, kalau kita boleh maintain atas sini, then we could potentially continue up to the value area high. Okay, so that being said, if you are going to take a long position from here, simply put, you boleh tarik sebuah Fibonacci macam ini, right? Take a long, I would take a long dari weekly open ni. Invalidation maybe letak dekat 786 and targeting the value area high. Okay, so this could be a potential long position. Weekly open ni menjadi macam biasa menjadi level yang penting untuk dia defend. Kalau price break ke bawah weekly open, then possibility untuk sambung ke bawah jadi lebih besar. But if we can maintain above the weekly open, ada kemungkinan weekly candle boleh close bullish. Okay, so trade idea untuk long, boleh cari long dari sini. For me, saya masih sedang hold short. Now, ini apa yang saya suka. Saya suka sebab we have a key weekly open sini, right, yang bagi kita bias yang jelas lah sama ada trade ni boleh jalan atau tidak, right. Apa yang saya tak suka ialah kita sedang trade masuk higher time frame supply zone. So looking at this big push down, this big push down, kita ada 2 hour supply zone di sini, right, dan ada sebuah wick besar macam ni. If we look at 4 hour, right, candle sedang reject. Okay, candle sedang reject. So ini apa yang saya tak suka pasal ni, dan move ini telah berlaku sebelum New York Open, right, sebelum New York Open. So that means
it could be a false move before the market opens, right? This is the last trading day of the week untuk New York. Kemarin mereka cuti. Hari ini, is it possible that after the consolidation, mereka nak sweep sebelum sambung ke bawah? There is a possibility. Dan bukan saja itu, tapi dalam supply zone ni, kalau kita tarik Fibonacci, boom, look at that. The golden pocket lines up very nicely in this supply zone. So 618 is very, very close here. So ini menjadi sebuah zone sell. Right? Kita dah ada push ke atas, tapi kita push ke dalam sebuah zone sell. And you can see kita belum complete rotation from the value area high, garisan putih ni, value area high, kita belum sweep value area low. Right? Tengok. Dia datang dari sini, from the top, bottom, dia sweep, tapi dia belum sweep the value area low. So for me, I would prefer to still hold my short position, right? If you guys are still in shorts, you could think of taking a long dari sini, right? Invalidation maybe below this candle, like we looked at just now, right? Or kalau you belum ada short, you can look for a short dalam zone sell sini. Right, dalam zone sell sini. Targeting the value area low. Okay, so very clear, this is my current plan for now. Depending on your bias, you can choose sama ada you nak trade long atau you nak trade short. For me, sekarang 7.30, saya akan tunggu New York Open and see what the market actually does. Kalau kita dapat sambung ke atas lagi, maybe I look for longs on other altcoins, right? Kalau dia nampak macam ada rejection, right, dah ada divergence yang jelas, then maybe I'll just continue to hold my short. Mungkin saya akan tambah short lagi di zone sell ini. Right, so this is my current plan untuk BTC. 2 potential trades that you guys could possibly take as well based on your own trading strategy. Trade at your own risk, guys. Kalau you guys nak trade, might as well guna deposit bonus yang Wix bagi. Right, ini boleh guna untuk open trade. Right, margin ni dia boleh guna untuk open trade. So 20% deposit bonus, why not take advantage of this? Guna ni untuk open trading position anda. Link saya akan letak di bawah. Kalau guys nak tengok exactly how I trade, open trade, close trade, TP, stop loss, break even, everything, saya tunjuk semua dalam Kaizen Crypto Academy. Link saya akan letak di bawah juga. Itu sahaja untuk video kali ini. See you guys in the next video.